ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄኛው ቴዎረም ኔትወርክ ይባላል እዚህ ጋር። ስለዚህ እናደርጋለን በየቀኑ እየገባን እዚህ ጋር ማይን እናደርጋለን። የሚገርም እንግዲህ ኔትወርክ ነው። ይሄው በየቀኑ በየ4 ሰዓት አንዴ እዚህ ጋር ማይን እናደርጋለን። ይሄ እንደምታዩት እንደዚህ እያደረግን ማስታወቂያዎችን እያነካን ቡስት ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር። Okay, I'm giving myself 10 minutes to complete some surveys to see how close I can get to getting a reward. Open the top surveys app and pick literally any survey. It says here I'm going to get my first reward once I complete this survey about shopping habits. Alright, let's go. I'm not doing anything crazy. Just completing surveys in my downtime. Okay, wait, that actually just bumped up my balance. That actually worked. 10 minutes, a few taps, surveys completed. So if you want to try this challenge yourself, download top surveys and start earning rewards by answering surveys. Do you speak English? Yes, I do. Prove it. Sure. I'm visiting my brother in New York. I'm staying for 10 days, then I fly home. Here's my return ticket. Okay. How? Your English is good. Honestly, just 10 minutes a day with better speak. Real conversation. Exactly like this one. Here, let me show you. Do you speak English? More or less. How old are you? I have 20. You have to say I am 20. I am 20. Good job. Okay. Thank you. ይሄን እናጠፋለን። ወደዚህ ቡስት ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዋሌት ትከፍታላችሁ። ይሄ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሚኒት አለው። እዚህ ጋር ደግሞ ታስክ አለው። እዚህ ጋር ትገቡና ታስክ ትሰራላችሁ። ይሄ እንደምታዩት ነው። ኔትወርክ ችግር ስላለ ነው። ነው እዚህ ጋር አለ አበለበ እዚህ ጋር ትዊተር አለ፣ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ቲክታክ፣ ዩቲዩብ፣ ቴሌግራም እነዚህን በማድረግ መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ የሚገርም ኤርድሮፕ ነው። ይሄው ነው እየቀነሰ ይሄዳል እንደምታዩት። እዚህ ጋር በቃ ለዚህ ነው።